namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Loyi mntu of course ta hi vulavula hi Boy Sevenza loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Agiazo. Ya so hi ti 30 ta October vhele a ni mi xoni Agiazo yi kwate strong da hi kha yi kombisa ku yi landza mihisa luwa enelo and stuff like that. So Boy Sevenza yi kha yi sendela titlipi tetiya yi kha yi chusiwa kwala yi kha yi sendela titlipi letiya and stuff like that. Laha na yi nga hetelela yi endle live yi ri karhi yi hlamula timhaka letiya la ke enough a ni ri ka yona live liya kunene tiyo se hi nghena ka akhawunti ya yona la. So hi twini ku Boy Sevenza yi ri timhaka yi tinga loko yi kha yi sendela titlipi ta Agiazo la ya mandiana vanhu va ka Gaza ma nga sendeli ti-video letiya ta Agiazo ma nga sendeli a hi kwini hi chavaka Agiazo va n'wina mi n'wi chavaku hi n'wini mi nga ta pfumeka yena se hi kwenu hi chavaka Agiazo mi nga sendeli ti-video ta va n'wina mi sendela ti ta tirha ti-video ta va n'wina loko a ha vulavula swo talatala laha mi kha mi ku hayi u vula Agiazo u vula se mi ni sendelela yini sweswi ti-video ta va n'wina mi ni sendelela hi mi lava ku ni tirhani hi tona mi nga ni sendeli ti-video ta n'wina dilani na yena dilani hambi n'watsolo u n'wi chingeli Agiazo loko Agiazo u lava ku dila hi vanhu vo tala u ta dila hi vanhu vo tala ngopfu swi komba ku kona va lava nge le kusuhana na yena mos a va ka va n'wi chingela se mi nga ni sendeli ti-video ta va n'wina madoda mi nga ni sendeli ti-video ta va n'wina mina ni langutani na xikandala lexi xi langutanaka na mina mi nga ni sendeli swa va n'wina na yi chaka ku biha na ku n'wina khale se mi nga yi sendeli swa va n'wina leswi kondanaka na va Agiazo loko ku va n'wina mi la ku Agiazo a dila na va n'wina u ta dila na n'wina loko a lava ku dila na mina hi ta dilana hayi ku mina timhaka to ta dila na mina a nge dili na mina hi to dilana se va n'wina lo n'wina mi chavaku Agiazo famba mi ya dila na Agiazo se mi nga ni sendeli swa va n'wina mina mi ni sendela ku ni ta tirhani hi swona mi ni sendela ku ni ta tirhani hi swona mi ni sendela yini mi nga ni sendeli swa va n'wina mina swi ri bora ngopfu munhu a ku sendela swilo ama mi ni sendela swilo mi lava ku ni tirha yini ti-video teto mi lava ku ni tirha yini ti-video teto yi ku foni yin'wana mi komba mi nga ni sendeli swa va n'wina madoda mi nga ni sendeli a ni la ti-video ta va n'wina mi lava ku ni tirha yini tona mi lava ku ni tirha yini mi rhandza ngopfu la ku dyela hi vito ra mina va n'wina a hi kwini hi chavaka Agiazo phela hi Xikwembu Agiazo a hi Xikwembu Agiazo va n'wina a hi kwenu hina hi chavaka munhu waloye se va n'wina mi nga na kinga mi lavaka ku vudyela ka Agiazo fambani ka Agiazo mi nga ni sendeli ti-video ta va n'wina mina a ni n'wi tivi na munhu waloye a hi chomi ya mina a ni n'wi tolovelangi hi ndlela yaleyo and a ni tshama ni mexina vito ra yena se ku za ni mi byela sweswiwani mi nga ni sendeli ti-video ta va n'wina leti mi ni sendelaka mi lava ku ni tirha yini hi tona ni byeli mi lava ku ni tirha yini ti-video xikambe yo Boy Sevenza it sounded like a broken record to fane kha ni yi khata video ku yi va kahle like yi nga repeat ngopfu ku hey yi nga twa the same thing the whole 37 minutes ku video le 37 minutes I think or 31 minutes kona yona Boy Sevenza yona yi tshama yi n'wi mention Agiazo ku ri la ntiyiso yona yi clean ka ti-beef ta yona la a yi tshama yona yi nga n'wi mention mavito ya yena la a yo vulavula hi content ya vafundhisi hi khe hi swi twa ku hayi yi bifa yena but hayi a yi va mention wa fonyonyo laha yi nga va mention la ku lula ntiyiso yo beef hi masivi hina ho tshamela ku analyze va yi kha yi beef hi masivi and stuff like that so video ni tani kha ni yi khata kahle ku yi nga repeat la n'wina mina problem na Agiazo n'wi sendeleni ti-video teto loko ku la ku kondana na mina ni la xawela mvele street mina a ni tsaka ni tsutsuma n'wanuna mina a ni tsutsumi n'wanuna ni ta za ni yi faka mina tsutsuma n'wanuna mina so ngoya kha va yi chusa I guess byi te dilanda vafana vanharhu na ku leswi a va sendisa xona va kha va chuseta Boy Sevenza la ku na yona yi wela ka list so hey yini loko yi nga ha khomeki kahle tanihileswi swi mi swi twa kwalaho a ni tsutsumi n'wanuna mina a wu ni tivi mina wo ni hlama ni yimile ni nga koho a wu ni tivi se wa ni twanyana mi nga ti tshineti
ka swilo leswi mi swi vonaka leswi le kule na n'wina mi nga ni sendeli ti-video ta va n'wina u mention xin'wana lexi xi yisa lexiya xa misisi lexiya a nga mentionangi mina me munhu loko a ni mention a yi chayi kambe se mi nga ti mi ta ni sukela dilani hi swa va n'wina dilani hi swa va n'wina va ta ku na vanhu van'wana vuton'wini loko va ku vo yo hwi va twa ngo yo phuta a yi phutangeni a yi phutanga mantwa ho miyela ku ri a hi swi lavi swa va n'wina leswi mi nga le ka swona tata mi hi vo hi nga ngheni le ka tiphanele ta va n'wina a yi phutanga mi nga yi sali ndzhaku mi nga yi lwisi ende mi nga yi sali ndzhaku hikuva loko sweswi hi mi lwisa va n'wina ni makwata phela loko sweswiwani wena hina hi sungula hi ku chingela hi nga ha ku hloniphi u twa mbilu yi vava se va n'wina mi nga ni sali ndzhaku madoda ende mi nga ni sende ti-video ta agiyeza n'wina mi la ku tlhela mi ya dya vito ra boy 7 va ku ma n'wi twa boy 7 va n'wi twa boy 7 va n'wi twa boy 7 mi kuma swakudya hi vito ra mina a mi karhali madoda ku ya ka chawu ke vito ra mina a mi karhali ku ya ka agiyeza vito ra mina a mi karhali vanhu va lava tiboso ka va n'wina tiboso ta va n'wina tiboso ta mina na boso mina ni boso tirhweni wa mina na boso mina a ni chuwangi mina se ni ku bye sweswi hi mfu ku ha munhu la ka Gaza a nga ta ni chavisa ende ku ha munhu loyi ni nga ta tshama ni n'wi losa ka Gaza ni losi munhu ka Gaza mina a ni twi so munhu a ni foyinela a ku hallo boy 7 a Gaza u le ka life a Gaza u ri la ku dila u n'wi byela a Gaza wa n'wina ma ni n'wi chavi mina na nkarhi wo cha munhu mi ka Gaza ebodi mi cha se Ramaphosa ya nga khoma tiko wa swi ta se Ramaphosa ya nga khoma tiko se Ramaphosa van'wani mi nga ze mi tamba yi ra hi chavi nchumu ku nyikiwa na street name tanihileswi mi nga swi hayi a swi twa boy 7 but swo mi challenge vo hagiyazo swi fati ku vuriwe na vito swi va swi ri samhawunyana tanihileswi mi swi tiva ku previous muzeye ku rhobiwa vanhu va nga fika va teka that opportunity ku va endla vanhu sweswo swi fika swi endle hina ku hi hagiyazi loko se mi tlhe mi rhobiwa kambe ku muzeye ku rhobiwa before va tlhela va mi tekela na mali na boy 7 Bishop Jazzy so swi lava careful marito ya n'wina stuff like that hi nga vula tano ku hagiyazi dingi kwati ti kombisini hagiyazi ku leswi swa dikwati swo do kwata ntsena loko munhu a attack nsati wa dona so since boy 7 ayi loko attack ka nsati I think he's safe ku nge vi na ti-problem hi ku twisisa ka mina he does not care as long swi ri so he does not care mara ku ngo va na vanhu hi ngo vula tano loko maybe ya swi swi humelela again va nga teka ku the opportunity vele ku a joni i ndhawu ya vutsotsotsi tanihileswi yi nga busy no nyika street name ngwenya la ma vona mhaka leyi bro me bot ni zen khotoziwa ku draw 5,000 every day wa swithu vanhu va nxavela vanhu ni huma ka khoto liya na sweswi ti-followers ta mi ta ya mahlweni ku nga ri sweswo wantwana vangani vanhu va hi chingelaka la problem loko u ngheka TikTok u ri na malembe lamo tala u ri na malembe lamakulu loko u fika u khecha u nga la ku hlukumeza vana lavatsongo swi ngcono u n'wi chingela na wena n'wina problem la ku ka Gaza loko n'wi mi fika mi khecha munhu a mi chingela mi ekta hi ndlela yin'wana tshani u ekta hi sweswi n'wana ende mi nga yi chaviseli ka Gaza ya byela ni mfundhisi wa n'wina va nga yi chaviseli ka Gaza mi va byela mfundhisi wa n'wina va nga yi chaviseli ka Gaza ma swi twa muzi la hi le ka boy 7 la mi fana ka Gaza wa swi twa ka luyi wa swi twa ka luyi wa swi twa ka wena luyi wa movha green wa swi twa nga yi chaviseli hina hi tshama hi chava munhu ka Gaza a hi tshama hey bot mini kule ni ri so wa swi twa antsa cha munhu ka Gaza mi ende munhu wa mali a nga rasi ku ri van'wini mi dlayiwa hi ku munhu ka xa movha a posta mi chavisiwa hi sweswo hey bot tani u byelisa munhu wa mali a nga rasi u chava ku khomiwa kuzi munhu wa mali a nga rasi munhu wa mali wa vo hina hi mali hi hlolelaka na loko yi khoma daswa u kuma ku hi komba tiko hi ku ya hi hlolela mali se ku na vanhu lava u kuma ku va nga tolo yo khoma mali va nge rasi ende vana va nga ta haslara va nga tolovisi swa kahle va nge rasi se van'wini tshikani ku ya ka Giyeza mi ya ku lava swakudya hi vito ra boy 7 a ni tshama ni n'wi qonda mfundhisi wa wena
a kho ntiso a ni tshama ni ya ka yehe mina ni ya kombe swakudya a ni tshama u ni twana ka loko mfundhisi wa wena mfundhisi wa wena mfundhisi i mfundhisi wa wena mfundhisi wa mina i mfundhisi wa wena a hi mfundhisi wa mina a ni tshama ni n'wi pova mina ni endla quartet ya vafundhisi ni tlhela ni huma ka yoho quartet leyi ya vafundhisi hikuva ku vafundhisi vo tala va catcha swilo leswiya ni huma ka sweswo naswona loko ni hume i yini leswi mi ni sendelela hi mi lava ku ni tirha yini so ya my boy i yini leswi amungubayazi mungazivitanete mi lava ku ni tirha yini ni tirha yini problem vanhu va ka Gaza mi rhandza ngopfu chasa mina na kona hambi boy 7 ni nge yimile ka that section a yi n'wi ba na geza a yi n'wi ba na hi va hi kha hi swi twa swi vula ku hi kha yi vula swilo swa yena na timhaka ta swibamu a swi toko i mani munhu loyi a nga na security company ya swibamu na loko a kerekeni we know it so a yi va yi kha yi ba yena ha swi tiva yi nga ze yi la ku bayisa boy 7 koku mara beef ya yona a yi ri clean because a na yi nga vuli na vito na loko ku ri a yi vula vito still it's not a problem ku hi sayiti ra Hagiazi ku hi swi hi tivaka swo ku Hagiazi hi ta n'wi namula as long hi nga ri namuli nsati ka ha ta namuliwa ku ya mahlweni hina i go ahead manje hi clean manjeni ku hi nga analyze Hagiazi as long swi nga fambisani na hina na his family or wife so hina go ahead yo hi nga kota ku analyze swo talatala and stuff like that ku ni ta tsutsumana ni nge tsutsumi ka mina ni nge tsutsumi ka mina incindi ni we hansi u nge mini laha mvele street sweswi xa wena manchamune boti leya swa van'wini swo chavise vanhu so mi ta tshama ka mi va xanisa ha vutseke fima pfalo mina mi fima pfalo boti mina ku just ni famba hinkwako sweswi ni huma Thembisa ni famba hinkwako loko twa u ri na beef yi ku vava wo fika u ni ba hi ncindi ni we hansi hi vo ku ni ta tsutsumana ni nge tsutsumi ka mina mina bimbilu na ndi mina mina ni nga ku luma ritiwu ni ri dya u nga ha ri kombi rito ra wena leswi ni nga bisa swo mbilu mina bimbilu mina boti u nga ni voni so daswana loko sweswi a ni khongeleli vanhu no loya se u nga ni toloveli wena u ta ni thambela u ni byela ku Hagiazi u ri ta ku ba u ri ta ku a tela mani u n'wi byele mfundhisi wa wena ku ni laxa wena a te mani mfundhisi wa wena vutseke van'wini ku ri van'wini hi ze ni hlekisi ku a ni khongele munhu loloya hi hlekisini ka that section I think hi summary na ku in overall hi nga yi helerini ku hi nga riviti swilo va yi tsari veri i Mvelo street leyi nga koho ngwenya yana hi leswo hi vulavuleni boy 7 yi ri humani ka yona mi nga yi sendeli ti-clip a yi hotspotiwe ka beef yi ndli ku rhandza yi ngheni yoxe mi nga yi nghenisa ka ti-beef ni and overall leswi yi nga kombisa swona yi lava ku connectiwa na swilo swa va Hagiazi a yi n'wi chavi a nga vulangi vito ra yona loko ri a lo yi konda a hi na nkingha na Hagiazi yona yi tshama yi n'wi mention na vito ra yena ende a yi lava ku hotspotiwa ni a yi n'wi chavi swi kombisini swi twini swo tala so hayi mhaka hi yaleyo yi vulavuleni boy 7 hayi swilungheni ku ri amukeza mswi sikhabani ni ta kombela mi tlika subscribe Hey yo.